Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salavu rahmetu bereketa Xwedê Teala li ser we be gelê müminin qedir bilin, gelê Müslümanên birûmet. Ez dixwazim îro ji we re behsa bi çend ayetê Qur'anê di bir ronaya Qur'anê de ez ji we re behsa cihadê bikim ku hinek der û dorê kesê ku dilê wan da geyz û kîn û boz û bibê nefret heye ji nava Qur'anê çend ayetê ku dereqê şer û cengê da bibê jê digirin û dê ev ayetê hanîne behsa kuştin û talanê û heq û neheqiya li ser em bên ehlê küfrê dike, ehlê nemûsliman dike û dixwazin bi wê jî Müslümanan însanan ji rê derînin. Me jî xwaz îro di bin ronaya Qur'anê de em bi çend ayeta bihev re li Qur'anê mêzekin ku Rebbê Alemê derheqê şer û ceng û herbê da çi anayasakî danî, çi heq danî, çi hiqûq danîye û çi rê û rêbaz û prensîbê İslamê çin dereqî da. Ez dixwazim bibêjim em di gava hûn jî bixwazim bi teqîb bike Sûrê Furqan ayeta pêncû du da, Sûrê Heş ayeta sî û neh çilî, her wisa Sûrê Beqere ayeta sed û nod û çar. Em li wan ayetana mêze dikin hûn jî dikar bi me re temaşe bikin, bi me re hûn jî dikar deva me qise dikir, hûn jî dikar Qur'anê veke ya malê Qur'anê veke tiştê ku em divê jî û tiştê ku Qur'an divê çiqa bi hev re di nava birêk û pêk û çiqa jî nakokîn navbera gotinê me û Qur'anê de heye. Ê min gava tiştî qise dikim heta ji sedî sed ez ji rast nebim, ji ayetê Xwedê ji Qur'anê piştrast nebim, rast li ser lêkolîn û vekolîna nekim, ez tişta pêşkêşê civakê nakim. Êm her tiştê min giştik bi ayet û bi hedîsın. Carekî cihad ma'na wê ew ku mirov cehd dike, gîret dike, tevkoşîn dike, tev digere. Cihad ma'na wê ew ku hemû rê ku ter ba Xwedê Teala re ji re tê gotinê cihad, her wisa cihad ew ku mirov zulmê, zordariyê, neheqiyê ra dike, düşûna wê de heq û hiqûq û edaletê bijî dike. Dînê İslamî dînekî wisa ye, 14-15 sala bê şer, bê ceng, bê pevçûn, bê ku ji kesî re gotinekî giran bibêje, bi teblîğê û bi cihadê û bi waz û nesîheta dîn ji xelkê re hatî gotinê û 15 sala derfet û îmkan dayê însana ku însan li ser lêkolîn bike, vekolîn bike, bifikire, bi riza dilê xwe İslamê qebûl bike. Mesela Peyxember aleyhissalatu vesselam 13 sala li Mekke û 2 sala jî li Medînê bû. Tu carî de navbera wî û ehlê şirk û kufrê da şer û cengekî çê nebû. Müşrikal wan xistin malê wan jê girtin embargo danî ser wan birçî man berengaz man du cara hicret kirin, gotineke xirav ji müşrikê Mekke re negotin, gotinekî ji gulê girante ji müşrikan re negotin serê sola ve xwe re. Lewra dînê İslamî dînekî wisa ye ku divê sade teblîğ bike, bibêje, bira xelk xwe li ser bifikire, bi waz û bi hikmet û bi tiştên qenc û baş İslamê ji xelkê re bibê. Ewil mesela cihadê li Qur'anê de derbas dibe, Xwedê Teala di Sûrê Furqan de dibêje ji Peyxember aleyhissalatu vesselam re Bismillahirrahmanirrahim. Divê felâ tuti'il kafirîne ve cahidhum bihi cihaden kebîra. Divê ya Muhammed bi tu away tu gotina kafira nek. Ew kesî ku îmanê bitê nêne, müşrik be, xelk be, em bê kafir be, kesê mulhid be, em bê Xristiyan û Yahudî be, kesî ku ne Müslüman be, bi tu away nav tu gotina wan bike û Xwedê Teala divê bi Qur'anê cihadeka mezin wan re bike. Cihada mezin îro ew ku em ji xelkê re Qur'anê bidixwendin û bi wan bidifehmkirin Qur'an ji wan re çi dibêjin. Cihada herî mezin ev di İslamê da. O Peyxember aleyhissalatu vesselam bê ku îzna şer û cengê û dest bi herb û cengê bike, ewwel Xwedê Teala ji Peyxembera dibêje bi Qur'anê cihada mezin bikin. Vêja İslam sistemeka beşerî nene, sistemeka ilahî ye, gava li welatekî bû desthilatdar, hiqûqa wî ya ceza heye, hiqûqa wî ya em bê civakî heye, sosyal edalet heye, her wisa hiqûqa wî ya şer û cengê jî heye. Ji ber vê Xwedê Teala ji ra prensîp danîne, qanûn û nîzam danîye, divê her kesekî Müslüman be, tu carî dibêje ji bin prensîbê Qur'anê dernekeve. Ewwel ayeta
و در حق جهادا بشر و جنگی دا بشور دا کتی سوره حج آیتا 39 خدا تعالی و هذا بسم الله الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا دوی ایزن جوان کسی کو شر وانته کرنه ظلم وانته کنه خدا تعالی ایزن واندایی کو او جکارب کاری برگری خواب پارزه برگری خواب که انسان اگه ایرشی وکر شری وکر تالانه وبر هنچی دکاره به همان شکلی به همان شکلی به همان شیوه به همان اسلوب برسی به آن بده هنچی دکاره جی ایروپی و شر و جنگی بکه شور و مرتال و تیر و کوانا بکار بینو بره دوی و این الله علی نصرهم لقدیر بگمان خود تعالی لسر آلیکاریا ممنا خودی قدرت دکاره خودی دکاری به آلیکاریا بکن اول آیت کو در حق جهاد در کتی خود تعالی دوی سوره فرقان آده پیجو دودا دوی قرآن جهاد بکن امر دودا سوره حج آیت 39 دوی کسی کو شر و تکرن ظلم و تکرن هوجکاره برگری خواه بکن هر وسا آیت سوره بقره آیت به دو یکی خود تعالی دویجه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم خود تعالی نبیجی گلی مسلمان همه و کسی نه مسلمان هم به ایمان نانی هات کسی کافر نه مسلمان کی کیفاویه همه ول کدی ول چه ولات دی ول چه دی ایرش بکلی خسری وانجی کوما بکوجت مالی وان تالان بک ابدا افتش هم اسلامی دتنی خود تعالی دبیجه اوی کو شر ودک ایکو ایرش ودک ایکو ود کوجه ایکو مال و ملک و تالان که ولات و تالان دک هوجی بوان را شر بک بدریا خود ده چا فی سبیل الله یعنی خود تعالی چا پیشکشی وکری خود تعالی چا نشانه وده خود تعالی چا روا وده قانون و نظام و انتظام خودی چی لگوره و ریا خود تعالی تفهم کرد هوجی کار شر وان بک دوی ولا تعتدو لهون زدگاویه نکن چافسوریه نکن هون ظلمه نکن هونو کافر هونو نه مسلمان شرجی وکر دوی نه حد مسلمانه و نه حق مسلمانه چافسوریه بکه ام بیش حد خودر که به حسیات و پجن و حسیاتی و انتقام هیلی نه وان چوا شری وکر هونجا شری وان بکه لدید ورده دسا هون ظلمه نکن این الله لا يحب المعتدین بگمان خود تعالی جی کسی چافسور کسی جی حد خودر که کسی کو زیاده گاویه دک یعنی گاوی کو سنوری کو اسلام دانیه جوان سنورا ببور گاو سرا درباز ببه خود تعالی دوی جوان کسانا حزنک خود جوان حزنک جبر و آیت قدیش هم بخونده اب آیت سوره بقره آیت 109 دی به مدد زانین کو یعنی نابه کو هون بخواه ارشی خلقی بکر نابه هم بیل سبه کسی کو شری و نکه و جولتی و در نخل ارشی دینی و نکه ارشی ناموسا و نکه تو زراره که ناده هم جیرانه هبن ولو ملت به ولو دولت به ولو جواکه که بگنده که به نابه هم جبر خود ارشی خلقی بکر گاوا وان کرد هوجید کار برخواه بده لدوه هون لگورا رباز خود تعالی پرنسیب و قانون خود تعالی نرگورا حسن و حسیات و پجن و ام ببی دویگو düşünce خود نبده همسا هر وسا خاطر دویجه فمن احتدى عليكم کی ارش سر وکر کی ارش کر بر خود نبه هو ارش بکر کی ارش وکر فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وان چوا بچا او ارش وکر هون وسا ارش هم بکر هر وسا دویجه واتقوا الله جخاده بترسن وعلمهم بزانبه ان الله مع المتقين بگمان خود تعالی به تقوادار رای کس تقواداری چیه تقواداری او گوتل گورا قانون خود تبگه تقواداری او تو حلال خود پیک بینوره وش حرام خود دور بسکنه امر خود تعالی چی پیک بینوره و تشتی کو خود گوتی نک توی نک یعنی ده اسنای حرب ده تقوادار بن هون گورا حقوق اسلامی حقوق حرب و جنگ تبگه دوان آیتی کو دبیجه مثلا دو سوره محمد هذا چاره دا جب دوام باز دکن دبیجه و اندش دبی و کافر لکودی سری وان لیخه حتی کو ام ببی و او تیک برن او آیت محاکو بعضا شارد کن دبی و کودی لیخه وان بکوجن او آیتانا ده اسنای حربه دای خواهی تارا بعضا اسنای حربه دکه گاوا او ایریشی و بکه هوجید کار وان خواه بکوجن لورا
Dış harbu cengada, dışarı cengada go kuştun müşterek. Gava kuştun müşterek bu tuyuna kuş evdet kuşu. Gava ve erişi wan nekir, wan despek wan erişi ve kir, wan le vaxas. Hunji berxa bide te kevşer ve evlukudi bukujin hatta şer bidawi bu. Gava şer bidawi bi Sure Muhammed ada şara dibêje. Paşê hêsîrê ku we girtiye em bi qeyd bendê warin girêde. Paşê ew ku hêsîr girtiye ya minnet bike serbest berde ya jî fidye bigir, pere jê bigir serbest berde. Hatta ku em bi herb û ceng barê xwe dayîne, giranê xwe dayîne. Ji ber vê gelê Müslümana kesê ku me gudarî dikin, hinek însanê dil gemar hene, hinek însanê munafık hene, hinek însanê fasık hene. Sade li ser Qur'anê em bê lêkolînê nakin, hinek ayetê ku dixwaze em bê serê Müslümana tevlihe bike, dilê Müslümana ji İslamê sar bike, dixwaze ji wan divê mîna mûçikê ji navê bikişîne, digire, ayeta digire û divê di İslamê de heq tune, huquq tune, hurriyet tune, azadî tune, em bê dînê qetlî, dînê kuştinê, ebeden ev tiştana nerast e. Lewra divê tu Qur'anê bi tevaya Qur'anê, bil cümle tu Qur'anê bixwînî İslamî hîn bibe, li gora wî tu biryara xwe bide. Ji ber wê eger hûn bixwazin İslamî hîn bibin, mesela herb û ceng û kole û cariye û helal û heram û heq û azadî de hûn bixwazin, hûn dikarin têkilî bi me re dayînin, em dikarin hê berfirettir li ser Qur'anê hevre muzakire bike. Ji ber ku ev 35 sale em ser Qur'anê lêkolîn dikin, hema bigire di gelek mijara da jî lêkolîn û vekolînê me heye. Me xwaz bi çend deqa bi vî şeklî em ji wara behsa van ayetê cihadê bikin, bira kes we nexapîne û nê lîstika kesê dilxirab, kesê dilgenî, kesê ku mejî wan kufuk û mejîk tê de heye, heqd û kîn û nefret wan İslamî heye, bi çend ayeta dixwaze we ji derxîne. Heda carek din bîm di xêrê xweşê de. Esselamu aleykum ve rahmetullah.